Rua Bioscience, kamupene Māori tuatahi, I tipu ake I te hāpori, I tuhia ki te NZ Stock Exchange. Nā māua ko Panapa Ehau, Rua Bioscience, I whakatū ki Ruatoria, nei te tau 2016, he kamupene tarurongoa. Ko te tino whainga mā te whakatipu tarurongoa ka whai mahi ngā whānau o te tairāwhiti. O ke topa 2020 mai I Ruatoria, ka whakakarangatia te kamupene ki te NZ Stock Exchange, a I reira katoa te hāpori me ērā I tautoko I a Rua Bioscience ki te mātaki. O tutuki ngā wāwata, engari tēnei mea te NZX, he mea hau. Tēnā pē mā tēnei tu āhuatanga, I te tuatahi, ka whiwhi moni, I te tuarua, ka whiwhi oranga tunu a wairua ātinana āhinenga. Timata mai te kamupene nei te moimoia, timata mai te kore. I nai nei, kua whai rawa, hei whakahoki ki te iwi kāinga. Rua Bio, tu Māori ki te ao.